فرشته های مهربون. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is a heart that without all your fears, the rewards on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight, be the danger, and the heart beat high. She's gonna read your mind, protect you from the devil's side. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's smile. قسمت 39. این داستان مهمانی هالووین یا تله. مهمونی جاییه که حسابی بهت خوش میگذره. ریتم آهنگ بهت آرامش میده. برای یه مدت تمام مشکلاتتو فراموش میکنی. حتی ممکنه خجالتتو هم کنار بذاری. لباسامون ما رو نه تنها خاص میکنن، بلکه در مقابل ترسامون از ما محافظت میکنن. بله، مهمونی یه فرصت خوب واسه شادیه و همینطور یه فرصت واسه برگردوندن کسی که از زندگیمون رفته و ما فکر میکنیم که هیچ وقت بر نمیگرده. آزا چطوره؟ راه نه همه چی خوبه. اگه خوبه پس چرا با بقیه تو مهمونی